muntu umwe kiri antu bathatu nethairwa aina murimo yo sukari kana diabetes. Yo ni murimo yo wata kuma kana kanunu mwanka withinya antu banene ona bara akuru. Marietwa ni Doreen Kadhambi na nankorikanie mubango ni ogima no tonga. Ni tombere ni koliongira James ora wererwe aina murimo yo kuma mwanke newa ngiriyele na 14 na roho na wake aitwanela cia ora aombere kurwa na murimo yo na ukinyao akinyite February. James ni muremi na mutongeria wa ntura ya Ng'onyi Kariene Kamoi ona kinya mutongeria wa ikundi mwanya nturene iu. Kwa marietwa betwa James Kiomio Kibiti wetu Ng'onyi Kariene Kamoi mbita kaje kubu midwari mutongeria wa ntureje mbitete ngogende chairman of school nyatha indioku mbithiritwe ndi mutongeria wa society ndi chairman of supervisory Kianyore Giant Society Consumer Society ko mbithiritwe antu ngwe at different capacities. Airerwe aina murimo yo sukari mwake na ywa 2014 mbuga ndida miaka ire wata miaka na 2016 that was back in 2014. Diabetes ni murimo yuma na ciana rureo rwa misi yetu wona kinya mikarire yetu yambite family and jama miene my auntie na tueneo ninya my cousins ba kwa benio ko imite ni family genetic. Kwera wena murimo yo sukari ni yokumakasia mno kana yo astura mtu mno ona kinya family na sore nonto ni murimo yoteora ende mtu no atore na yo obwonka akenyunya ndawa na kumenyera mukarire yake. Tukuembere indastukire muno antu imbije sukari taka ndigitanga mtu mantu mainge na hata ni type sukari de kondeneo na imbije no mali antu basukari bedine mbino antu bwa kuba mtu ba insulini kuba nyandawa na nyaku mtu insulini menya idinenge na ntote ntuko timu dashindano na ondi gutanda ndiko timu trip embende aya kwa yale 17.5 na otekurukia uyo yale mbeti nyaya ye nyalambi wa ntebui edo 17.5 na kwa mbwenda mi control na ndiko ndiko wena bila trip embere chiende ndai ndo sejine nikirwe tole na school mbuga tabatiria na ndibona expenses bikaitia na kwa life ni a bit expensive pako yakabaka rusi kithomo lakini twarombera bonda berate uno te twakira uwo ka kintu katonya mwere ya accept. Kwera wena murimo yo sukari nwenda uchenja mirire na kinya mikarire yeku kenda ukandana na witia kana kwina makwa sukari mwirene yaku. Masuka into bingende stara nyingine reka wana chiyo na nturambe kintu kyo kanwa bere blue starch wero nyoka ra kore okare agintu ya protein na wingi na ntukinya kimirire ndaiti ndi control sukari kimirire yongwa wira wa weta kithani ole gitawe kali wira thani yakita okamigania into 4 parts saindi mweke doena dena kataja we na spinach kana any kind of those cabbages nyanja kimiro wati njaka utija njaka kimiro mweche sio ngaranya mwere sina tu elements sio ngaranya mwere alafu saindi ngege kiro kataja ndengo ngege doena kitaja kataja starch kidogo sana starch ndio starch into ja kataja kuna ugali kankima kikimiro kuna kamuchere imichere leo ya antibasukali neto ugali ne ugali te njogo ne mutujwa kudia na ntuyo mutujwa kudia akondeka kandene kena kantu kamuntu kondene mwiri. James na utonelia into bimwe bira bingi asia iko watwa ni murimo yo sukari bira totebati utumira kwa wingi.
menya ketha mamio kwene yo na menya ntene yo kunye there's a probability nyamono kwa getha naye kero lifestyle amechinji into bya hizo bimba kuleta ja fat you starch you ya mwiye mwenye utaguna lewe kaja anchobe nyingi excessive drinking of alcohol kunyone cost zile ko kuno le kana na kunyanya sukari ya direct sukari direct ni ndokumo ande kulikana we precautious ina ndokeza umwako watu nyongo te utekuraja kuno le ka family nuka kuna yeye manda sukari avoid to bimba kutumwa watu wa sukari. Murimo yo sukari ni murimo yo tethira mwirine ende James nako antu baba etu ni murimo yo wirigiro mtu no arite ngui ciake kawaida aswira nja yawe bya kuria kuthoma na kinya kuthomethia na mantu ya maingi saiti ubwonka akithia taira mawaidha ya daktari rari te ningijabe tu mtu etona to sukari punga akiokeja kuimenya na okeja control diet yeku menya kintu kene kana diet na ndawa sukari ukera very healthy na yime ntoto kwa miadanda sukari lakini tigaungu kuna naye ni murimo sukari lakini ontegeta ugante naye kwa una ande tirasimo gitate tirasimo withurwe ukate sukari nyumuthioku hapana. Nkethi cia mwanya mno muraithiria wa Wero TV na ngucokerie nkatho no ntubwa kuwatanira na batu na nkuwate owenikire mubango yoyo atoywa ugima no tonga aya no ni aratomba kuthoma mirimo mwanya na tukaomba kumenya uraomba kumenyera miri yetu ningwiritwe no ntotwe na daktari kana mutaalamu wetu uraweta wa Dr. Wendo na uratukomba kwaririria noe murimo yorware tayuo murimo yo sukari kana diabetes. Karibu sana Dr. Wendo. Na tukianjeria tukienda utwira diabetes kana murimo yoyo tawa yo sukari ni mbibi biongo utweleze. Oworo yo wetwa murimo wa sukari itetie ku kendamu. Kwe ithimi bethra betumiro kuonekana kuonekana levels cia sukari oroyomba kwethira kinyete ende ukethira sukari ni itetie ukethira kwe kithimo kimwe tukita fasting blood sugar ukethira utibio oraria na ukeyo kathimo rukiri ukya kuthimo kithimi je ukethira kisaitie mwanja 7 wena omba kwethira wena murimo wa sukari kana ukethira norite kenge twita random blood sugar ukethira wena saitie 11.1 millimoles per liter no omba kwethira ukero ina murimo yo sukari na nkendelea ringi kuwa murimo yo ya sukari yore yethira yona type yere kana yani bobo bwethira botuma mtu ethira ina murimo wa sukari kwe kintu twita insulin ukethira ke type 1 type embere type 1 and kwa antu basiara bate komba ku produce kana bate na insulin mwiri na insulin yo ethira iyo enia cia sukari ke mwiri kana iyo iria igika sukari ke kiasi kire bati kwethira kiri endo gethira utene insulin yo ke type 1 kana type 2 erabe na insulin lakini mwiri yote ko respond kiri insulin ira na tukienda kumenya kaumo ka murimo yo ni mbi na imbi bireta murimo yo ni kulingana na type U ke type 1 erabate na insulin kana bate komba kurita insulin yo kana type 2 era insulin ereo lakini mwere yote komba ku respond na tokenda kumenya bibi bisababisha mno ike type 2 nionekana kire anto kulingana na miaka eku okethira wena miaka saite 35 okethira orito imwere nietha cia inya mwere yokia ku respond kire insulin era iyo sababu imwe ciacio na mantu yange mantu inya ya kunywa sobi kana ukusia thigara na inya miriire yetu tukienda kumenya kethira family ni derwa ikiretera muntu murimo yo tuwe bayoyo betu kana aciari betu bena murimo yo
onto bo ibotoma mtu akaingisya kuwatwa ni murimo yo. Murimo sukari murimo yo to imirimo imwera ita genetic diseases, yani mirimo era ikuya ke family kana ina familial yani ikuya na ke family ende okethra onto ke type 1 muno yo ethra ke family ne. Type 2 no ewate inya mtote ne okay family, lakini bara bedra bena sio family bo bedra bena bomba kwa to yo site ende ne ethra ina uhusiano bone na family. Na nata mtu omba kumenya aina murimo yo kana ni signs and symptoms imtona nasia akia sibitari mtu akawe nkoromo ikiongo ni nkario na ni mbibyo mba utoma bwa muthimira murimo yo ya sukari. Murimo wa sukari inya kire anto batena utebyo batena dalili kana batena signs and symptoms yu bamwe okay kwa sibitari thimi biratu bwitha sebyo mbere apart from bia pressure inya bia sukari bibwitha swa reaweya, lakini kwa anto bomba kuria musie bomba kuretwe i symptoms yu na imwe yomba kwithiri kunywa rwero rwinge muno kuma sana kuria ukiba swa mpara tha cionthe na kutauka mwire yo kilo sio tauka cia mwire na kuria ukiba swa weno tha ubrabo mwire kana utene inya mwire imanto ya mubabe ya bomba ku complain kana bomba kuwa bena thine na mtu akathimirwa kerwa ena diabetes ende bara bengi bakiakuya mtu akakuya sibitari akaugwa into bibyo enabyo kwethira kwina probability enene kana yani kwina chance enene omba kwethira ena murimo sukari. Na kuma una atia bomwira athithie kuma mandawa kana mukarire yo akena atia matibabu ya sukari ya lingana i type ire kwinio ende ukethira wina type 1 ni onto iyo ura mwire yote na insulin matibabu yayo ake ni kuthanwa insulin yu na itwithira twina insulin tofauti kulingana na mathayara ya ikarita ngui ende mtu akiakwea akethira ina miaka 35 ukethira family yako ina mtungi wina sukari riari ingi bakethira bena type 1 na tubathana cia insulin. Type 2 nio keka lingana na sukari levels yaku nireko kwepo tubanjirira ciana advice cia mantu ya kubera mantu ya irio biba tukuria o meriere we kusensia meriere alafu bauto banjirira ciana ndawa cia kumeria ira tuita oral medication cia kumeria tite insulin ende bamu banjira cia kuikia oral siu kulingana nora ndawa cia kumeria kulingana nora uka mwiri yoku na sukari ciaku ikethirikari womba kuongelwa inge na mwiso yomba nya kuya kuongelwa insulin ende kulingana nora kiasi tu kia mtu kia sukari arake kinyite ibo tumenya na kwina bo baithero bakithanwa kinya ndawa cia kuimunta bongwa o ntuko cionthe kulingana na kiwango kia sukari na taomba utwira ontone bo ende ewe ku mtu yo insulin ende ukethira mtu akweya na type 1 okethira mtu akwea na kwirwa ina type 1 diabetes batumira insulin na insulin ethira ina kasindano kanunu uthana swani onto imunta wa ke mauta yaya ya kwena na konde eyo munta insulin eu na bangi baba bomba kuthanwa insulin eu ni antu baratumire ndawa cia kumeria lakini sukari wete kwinama ukethira ete kwinama nya bwito bongela insulin kana to abasensia pio kuyuka cia insulin eu endi bethira inya bo kwethira kwina kuritano ko kwingie uraba bati ko mtu ni onto kwe antu mtu abati ko munta kwa hygiene kana utheru kuthera kura mtu abati weka ke mwiri yo we ukethira ko kwimunta bo kana inye into biura ukabimenyera keno kya kwethira wina thina inge ya tu infection tunge to baadaye daktari okuwa insulin no na ingwetikia kwewe utawata insulin imbibyo byongwa ko nkienda twira onto nya ninte kumabo ikanya intemake de ikanyamo kana irowe na ni imbibyo byongwa na nata yeda cia mwiri ne yo muntu kukethira kwina inya kuwa kekimero kiongwa insulin imbi lakini ni oka chemical karita wake mwiri yetu mwiri yuongo yoyorita insulin eu na ukethira mwiri yoku yote komba kurita kwisio sibwetha swa ke makampani babwetha cia mwanya kana inya bakarita ke nyumo kwisio cia kitambo cia bwetha swa kuma ke nyumo ingi sikomba kurita antu bakaimutasio lakini oteri yetu ante guthania kweri yetu ya kemero ya insulin na nata yetha ciende mwirine oyetha seke iyo ethra ina ngwe ekurita sukari irawe endamune kenda eta
kumeka mauta mauta yato inayo mwiri iyo essence cia kuma sukari mwanka ikaeta ku store mauta ukethira ndete yo sukari ira kethira ikingia kindamu na murimo yo bagua mtu kana yo sangura miaka kana aka kana akuru kana no yo wate o mtu wende ona miaka yondore enyo kitambo itwethira twina tukiaya na suontonko kwira mwanka miaka 35 tukamenya i type 1 ile ikethira ende miaka 35 na kusinda miaka 35 i type 2 lakini rero ombo tirimenya 19 ya antu bena miaka 19 20 bena type 2 na yugo lingana na meriere yetu intobira abantu bakuria ora maswesi arantu bakubwethia o atirimenya na banunu bakwatu i type 2 na type 2 etirimana ethira rari inge kire antu iretetwe i meriera yetu mtonto antu bara bengi be yaba type 2 mto ina type 2 bara bengi bethira ni antu bari to imwere na tofauti na type 1 bara bake ni antu bani pio mto nasia rawana murimo yo kana i kintu kiuma mtu akura mwirine yake nasia rawa yo ki type 1 ni onto ki type 1 ikomanisha mwiri yoku yote komba kurita insulini utokuira yote na yote komba kurita kwebo basiara wayo bate komba kurita yopio kana bamo basiara mwere yokarwa yuongwa kwe mirimo tometa autoimmune diseases mwere yokorwa yuongwa yokaedra kwe na insuline we keriterwa kokaedra to cells to kaedri to kwete na mtu asiarwa na murimo yo ire aomba kuona ni signs and symptoms mie kana kanunu kana ni i kintu ke ya kuona nika miaka ene yete iko linga na type ere kwenyo okethira type 1 no ona ni kuma kweba nunu anytime between from kuma asiarirwa mwanka miaka 35 na inya type 2 kuma 35 witithia anytime time yo use on the no nanie nora derua kwe nyantu banunu bena type 2 nivo ya daktari na tukauruka ndaika inunu muraithiria rikana mubango ni ogima no tonga kunisia urito bwa mwiri wasia tabia kuria ni kenda unisia kilo cia mwiri bo ni butuma mwiri yo asinya na no watwe ni mirimo mwanya mwanya ni boya kubwethia mazoezi na kuria buboya bya kuria bira bite na carbohydrates inyingi kunisia kilo mwiri ne kubatire kuya kumanya na utari buboya bya kuria na kuritithia mwiri mazoezi na ngui ti usiata bya kuria nanko wate oeni okaire muraithiria wa Wero TV mubango ni ogima no tonga na ntuko yarware to kwarira cia murimo yo diabetes kana murimo yo sukari na twina daktari wetu Dr. Wendo na tukenda atwira kitha mtu akawato ni murimo yo naomba kuora i murimo yo mba kuorwa kana ukerwa wina murimo yo sukari uria na yo tora na yo maisha na yaku yonthe murimo yo sukari amwa murimo inge ya murimo pressure imirimo tuwa imirimo itarira ya imirimo itiora kai manager imirimo kuma wa watu yo yotiora inyokethra yoniete sukari sokete ara no bati kwethire no bati omtora wa eto na bati kumenya no lazima endele kuthikeri ora daktari amwirire kubwetha ciora ererwe ni onto no sukari no yitiringi na otwira ri murimo yotiora kana murimo yo itarira ya yora mtomba otora nayo na itwibaswa kwina ntobariete na murimo yo miaka 10 miaka 5 anto bana batora weta sibitari miaka ene yonde kana kwina mantu yarabo bera ababwethie kinya baibongwa musie kwatwika ti lazima mtu atwa weta sibitari ronde sibitari mtu no aria eta lakini titha cionde kwe antu twira bei inyanyume mieri 3 mieri 2 kulingana na sukari ekure kari na kuthiatanira inyarira ringi weyete na tethire kari lakini antu bara baingi tubera bara bakomba baureka machine
ka tuketa ka machine kanunu keta glucometer ka kuithima wengo we mucii ukaithima rukiri ukamenya sukari eku na atie kari keninya riu ringi watukuya ki daktari ukaya ni thimo bira bionthe ura wandikite ukaithima ukandika watukuya bio kenda mtu tutukuona kithia sukari reku ni ikiasi kira kibati kwithirereo kira antu marabati omba kura glucometer yu kana kathimi kau itubera bete sibitari ria kwiabo ukethira ya sibitari nene mantu ya sukari lakini kwetu dispensary twithira turia kwetu twithira twena tu machine tu ayeta inya kathima inya yele kiumia kana rimwe kulingana na weso bwawe akeya na ithimi biu sibitari na kwebange nabo kulingana na ora ithimi bio biethira thikari urira beya sibitari bamo beya bakithima winya riu rimwe akikiumia kana rimwe mweri ora batukuya sibitari ende kulingana kaithira tofauti na antu bonde lakini bora tuenda kwira mtu ibwa ya ukethira wina kithimi kiu mucie watuku kolela siona ne witia mno itarira ya no uringire nya thimu antu bara daktari bara bengi bethira bathana ni tinya thimu cio karinga ukauwa natia kethira ni itetie mno ukaya sibitari ekano riu ringi watukuya appointment eku riu ringi ukaya ni thimu bira byaku kwa ni mithire kuciethera ithiulunkerete murimo uyu kana ngono irantu bethera betiketio kuhusu murimo uyu wa sukari irambi betwe mno ni antu kuwa stress no iguthanie sukari murimo wa sukari tuona tumba kwithirira umane ontu tukuthoma mantu ya ura murimo yo sukari yu ya ende yutereta wa stress bonke ni antu kuwa ibaroi no bena sukari ntewetikia mantu yuti umani ontu mtu akiawetikio iko manisha te ya sibitari tumuthane matibabu yara ya meya ya sukari bonge ikuona anto kuona anywa ndawa irathanwa sukari ye nama akareka wengwa akawa kuora poi bonge mkemerimu ye itarira ya inyokethira kiasi ukinyara ibati kwethira ore utibati kwirita ndawa ene wengwa ngono inge siomba kwethirire ni atuwe noyu vai na mtu akaithimira mucie kana na mtu aithima ontuko ke utumira kanyamo ka weta glucometer kuthima kulingana na sukari uraikari ukethia sukari ukwithima ntuko cionthe na sukari is sawa te lazima kiumia kiu kingi uendele ntuko cionthe no ithimenya yele kiumia endi kethira mantu ya yethira mirimo ye itarira ya matibabu yao kana inya tuwe management rayo kelingana yani tumeta individual based yani kulingana imto wengwa tofauti ora akethira kibwetha seka ithire tofauti lakini baraba inge yele kiumia no ithire isa sawa bamwe ukethira pressure kera ukethira sukari kera ititie mno no bathimwe ntuko cionthe no ntukwe antu bamwe bo sibitari we bathana cia ndawa ira sukari ukethirete kwina makuria sibitari mno no mwire ane atukuyuka cio ntuko cionthe rukiria ukethira ataria kintu atwira nia na onto akaringa thimu akawaru ari sukari ukariu waitithia ndawa cia weka no ukainamia ukethira kwanza ndawa onto insulini yo tumira na murimo uyu wa sukari iyo tuma mtu akawato imirimo ingi kando kana nireta mirimo ingi ndene mwire yo mtu mirimo ni onto imirimo era tu wae emeriera yetu kana lifestyle diseases nethira ina amwe mirimo ingi na murimo ingi ethira ni omno ni murimo yo pressure kana murimo yo tuita hyperlipidemia yo murimo yo ukethira wena mauta ya maingi ndamune yani yo mirimo ciethira ciambatanite ayo mno tumita mirimo ye yana ciamwe yani mtu akethira na yo no ethira na yo yonge nyayo kana no awatweyo na tuwe mtu akwirwa na murimo ya sukari type 1 diabetes type 1 na tabati kuria mwanya na antu babange batena mirimo ye kana ukwirwa wina diabetes type 2 kana kinya yonthe ntembe akitha mtu nethirwa na yonthe ringaniri amwe na tabati kuria mwanya na antu bange kana kuimenyera special treatment era bati kuisia kana antu barakuria nabo babati omwa okay mtu atomba kwethira ina yonthe wambere wethira wena type 1 kana wena type 2
meri ira tofauti ke mtu ina diabetes wina murimo wa sukari na bau bange ni bombere indawa lazima uyukasi ndawa ntuko cionthe na mtu kwimta no lazima uyimte mathayara wereri umte bonge ni kuthera kwana ukethia no kumta sindano ilazima wolelie utukolela sana ukwimta ukethira ute ukolelia kukethira kutebati kwethira kwina mwanki kwina gironda ukwatukolela cia mantonto yao bonge ni irato tolela sinya intonto antoba bena murimo sukari bethira bena complications ingi kana thina ingi cia ya baadaye na bomwe ni irato tobera irato ilasima mtu ekire irato bie soft kana we bitio muinya kirato kitio muinya kirato kibwethetwa cotton onto bibia plastic mtu atibati wekira mtu nabatinya mbere ya mama kuolelia mauro boya watu kolela cia boya na ntobama ba diabetes ibethira bena inya kuona bati kuona boya ende ukethira onto ukethira koko ilongo onto kunyo ukera mtu akubwetheria onto bwethia wengo ni onto bakuita bonke kumenyera inya tolonda tonunu inyo kethira kalondi kanunu ubati kumenyera no makini mno ni onto bwa madhara yara ya baadaye bonge mtu tofauti na diabetes na mtu kawaida mtu diabetes kuithimo lazima ari akibwethasia onto kuthimo metho ni rawa at least mtu athimo yele omwaka kwe test yani lazima ukatwo eta hospitali utwe utukubwethira sura na nkuibo eta manto ya irato lakini kwe bonta wata nate irato bi ukumana na irato ni irato bitio kuumiza ni onto mto bonge bwa mtu na sukari amba njeri kuwa mbere venira simba kuyanira sukari bwa mbere ithina emetho kwa antu baura metho bonge impio kana kidneys yomba kureka kuritangwe ni onto bwa sukari bonge ni nerves kana mekiae etha cia tuibwa murimo kana kuibwa ukethirete kuritangwe na bonge ni kinya mikia endamu rimwe ni ingana ende ukethira wena onto sukari na mikia kuibwa murimo ete kuibwa ukiawikira kirato kiukuita kana kiukuinya para bangi bativaswa kana mtu akethira inya ina kirato kia kumisa utibwa ende baadaye na inya ukethira wena kironda uteria ukibaso murimo yura kironda ende bamobe ya kumenya baadaye bena kironda kira inya rira kia ere infected kana kia ukumire ruko iro bage ya kumenya ende twenda mtu inya ethira onto ekira to ekira inya socks boya wa tumeta fit kia kana kumenyera mauru ni onto iyo ironda bie yarera ringi sawa na ntukienda kumenya ibia kuria bire kubari ya ito kumenya iba ya wandawa na baka wa advice abia kuria bio birabo bera batumire mno ibireko bia kuria bara bainge osibitare ekethira ina ni itwethira twina mtu special wantu ba sukari wo bera mantu ya kuria na bombere ni intonto ni onto sukari yuma kerinto onto tokiwa murimo wa sukari te manisha mtu kuria sukari yongwa ethira isukari yumete kiririo onto bibia starch kana irio bibia white irio bibia into ya irio ikwasie meate musere ugali ibiete tase sukari haraka euro ende mtu akire ya irio biu ibera oba panisa ni irio biu pato wekira bati kuria irio biu starch yao kana irio biu bia white bia bingine onto ibiti tase sukari haraka mno ende kuirio bareria baete advice ore batoto bati kwethia winya batoto te aitwe lakini kio lazima bamiolelie boya saiti na bonge inya kire irio bera wani onto denenge anto basukari bedra beneo inya apart from sukari witia isukari kuinama ende inya manto akuria ibera wa manto ukia kuria otaria ukia kuria itarera otaria na no tumira ndawa nonto ndawa irinya cia sikunisia sukari na inyo okethira ote kuria sukari yomba kuinama na kuina madhara ya sukari kuinama ende kwethira inya irio kwirwa obati kuria intervals kana uribati kuria itaria na mbere otiraria kana ukia kuria itaria na mbere otaria boya sana daktari na
tukenda utwira ina nteto inkui mno advice ira ukwa audience kana muraithĩria wetu wa Weru TV kenda bomba kwathukana na mirimo ntu yeye ya diabetes. Wambere mbona antu bakiukia na uthu mno imantu ya kuthimwa mwaka kana ira tumita annual check up. Rimwe mirimu ye itarira ya nithire kiri mwiri ukethira no aitwe no utikumenya no oro kuria murimu yu yureta mathara mia mtu omba kuwa ni onto kethira nte wasa ni onto weta kuyukia ndawa lakini ukiakuria yo yureta mathara yanke baadaye ende ukethira wena symptoms itwariria no bati weta hospitali kolelwa wonginyo ukethira utaitwe no bati at least rimwe mwaka wita kuolelwa ithimi bio kabwithiro bia skari bia pressure ukabwithirwa kenda wona kithira wina murimu yu bonke pura iko thiatira ura daktari akwirite ukethira nwandikiri ndawa ura ubati kuinyunya ubati kuiyokio wora ciandiki no kethira utire yokio weta kuona daktari wa mwira o mantira yukasia ukenda bomba kumenya ukiakongelwa ndawa ingi euro ukethira ira utayukasia bonge kuimenyera mtu sukari nethire na kuimenyera butwariria bupwinge ikoyokia norito na kuthiatira nibo ya sana daktari wetu na ntukenda ucokeria nkatho mno no ntubwa kuwatanira na batwe mubango nayo muraithĩria nibo ya kinya we no ntubwa kwithira wina batwe rikana ugima no tonga kana theria ya mwiri no tonga bonene mno bura withira wina bona no bati obumenyera mno na obuwatila mno njarene ciaku tukawatanira nawe mubango nayo yonge tukenda kwariria mirimo yetu na ura tukaomba kumenyera meri yetu nibo ya mno mtu atokucia miruke kana kuibwa nombi kana kulealea eneka kiongo kia mwasi nje nyuma anini nikenda urura njira ya okucia miruke olia kethira na okucia miruke na wolia kethira kibara kia mtu nikikulealea kethira mtu atokucia miruke no muthithirie CPR na njira ya umuinya inya kibara na umuikira miruke kanywa kake na kanywa kaku tulia maruro tererwa mwasie kalilia njara yeku imwe muthia yo mulaitu yo kibara yura yure atiate ka kibara kalilia njara yeku eurorea njara enge na watanithie ciara ukariwo u inyele kibara kia mwasie njendene na uraya bwa sentimita 5 kana 6 moinyoloke utekurita njara kibara wetere kibara kisoke ara kibatiri sokera kuthithia o maita 30 oyaile kire sekondi imwe